Ni thaa mwena ndaika 50 ndene ya Meru TV iri tariki 20 mweri ni jwa mbere mwaka ni jwa 2023 ni wirigiro bwakwa ukurara nomba kwithirwa ugiukira bwega mbitikirie na ndi mbithirwa ngikunenkeria ntitwira tukuthuranirite methene yetu ya nteto nimbitagwa Nancy Dogo. Jaria machoka ja Tukuru Bridget Kinya uriane mwana ntiguana kuromba utethio kiri anto biumbe bawendi bubwega amwe na atongeria na thirikari ni wakomba guchoka Tukuru tahana baria bangi Bridget urio kumenyekanaga baturaga na jojo wa muguto na nandi ena irado ria Tukuru ria 2022 na kuromba utethio nikenda akomba gwitana mbere na mathomo jawe gakiwa mutegi hari na shonkuruki Alitwibonanite gukenera gucoka Tukuru kiumia giki kiyete nyuma ya gukara mucigo kagita karaya indi kieba kiri murito uyu kumenyekana ta Bridget Kinya kuma Tukuru ya Gaine no ri murito wa form 3 kurata kumenya biche kauma ko Bridget mwananti wora karangana uyu we na rutaga kibaro gya kubura nguo na kuwata na kaingo na bichi Mbika Bridget Kinya ndo maira Gaine nende form 3 ikoro kirite mathina ja maingi ngeta skuru kuma primary ore mathi antigere thaitu karana jojo nchwaga basari monona napomba kuturire kena pomba nenda irandu riu ria kwara 22 no tunyetha itandira rike bandu no kwendera kuthoma ende na thina gocora kombo kompangiri 22 pomba kuturiria kena pomba inya kuri ndestia kigerio ntumitite form 4 na ntiko ni za pomba choka Tuesday nuntu bathina rero ngarama ithina na fi ithina na twere twacoka na kimwe kya mbere tukengwa na ndindi na randu na 22 na iwiti atamu yingi na atamu itwetete nyante kwa na zampo mbochoka school nuntu bera nduriu nuntu mbetanke ngwa nkeza ngakaranja ngachoka runene tukengwa u na tukaragaja paike kikaro tuna garika gutwa Bridget Kayojo atambaniriri akorera gatigura ningina ga primary standard 3 na ndeto na kama nga form 3 kare na ende meri muno ni kukatembesa wita skura getaga ngaina na kinya kurea we kwina thina no twamba sura kidogo arakona kawaya kulita ako ngomba guta kibaru gene rimanga iswira ngarama ngachwa uniform na vya kulali mwetu aganyomba tugeta ngachwa tare na lezo jwa zete no nda umaranga chwa tugeta sibitari na no nda shughulika ari mwana tutongyo gutegera na nida chwa gotethio ke bakawera ke MP wetu ni kiri na ke ba MCA wetu oro komba kuona utethio mba guntethera kina pomba kwenda kithomo gyako nuti nani kwenda kuthoma panda daktari kena pomba utethia bangi banaba gukurukira thina tofauti na ndiro komba kuona utethio akomba utethira nkendelea kithomo gyako Dewa ngwelete sana nkarika kithomo ya kwanza na thina no tubazana tukurukirite mana jujoko mbere to nkimuona igita kwa igita akeja akambira mbitere ngugie nyomba lakini ndio taka ndona atikinyitie miaka ndamwira ndenda kumenya story yewe muno ile ambira uria thinewe kari ngamweja ngarama rira nkuona ngamutetha tethi nyore ya nyafi ngamugurira nya blouse skirt cha uniform cha skuru Bridget natariritie thina kathumba ira kurukagira kagita kara kuthoma irio cha stima nginya kuona transport ya kuthi Tukuru kibaru gene kaurajo nkagwata mwana kange tinyambo ise nyomba kenda no tona gya kuri antukwemu ni mweke auri tukurara u tukagwa tuntuke gya kurukyo u nire atukwana alitari kibaru kakioneka tugeta kiaura twakaro u na nje dai school ndine randu ya 2022 negana Nkorombo tete monoro komba guntetheria mpomba kurera nduruke na mpomba kwendera kithomo twichoka school rama ni kwa challenge rimwe tikuthande school ndetari mwere ngikana thithi na jewe metho nkwana fi nkwana na nitikuthande school igitare onde ndi meri muno ntwa kinya kira tuthoma na kuthoma na kandu nyomba na kinya mirire ngore munethere ina thina kidogo no tu bogwethera geta kulimira ke barua yanga kira skuru ko ja ara tukaraga eta kuma tumago tamanka aimbesi narea udeta kaderi nantuko chondo no ngarama ro kiri no goro
ande ukwithira kwina kainyaga karito muno kuringana na ukwithira kari ande au ninga kompa kuona kinya utatethete tumantu na kinya athoma na kando tuko cionthe na kinya mathe jarekire kwaja na ande no mwana wekire ende ni romba riake kiri thirikari ya kaunti kumutetheria kaingwetithia na mbere mathomo make komba kuona utethio akomba utethia nkenderea kithomo giako ndigwa ngwirite sana nkarika kithomo giakwa sina thina muntu bazira tukurukirite mana jujoko so nandi ikyo to request muntu wendi mwega ore ombo umutetheria batu tutethetia ara tukumba tukagura uniform tukarearea fee ara tukumba tukarearea ngarama na mantu taje uso to request muntu ore omba ikumba kwithiro eno utethio bo mutethio no twitwija ntu bonde batenganene amutethia support mwana ojo tugwatanire njara kenda athoma na omba gwa chief dream we ageta na gitaro mekejaga keja karuga katoni mukune ni mwana kana kau kagerete kwenda kuthoma sana nikamuraja narambumba kuona mtumbu wateja takawiro kana MCA kana mtungi antethera muntu kinyangina gatigire kaika nini muno kuma timao irari gicigo mbunge kia Buri ngiripotera Meru TV nyokambetaga ki Mutegi tugita na mbere nayo obichi ya mubunge wa Igembe Central muthenya jwa iguru nirarugurira mubango jo wandikithia bo aritwa kirimbecha chiambasari na aria chiari baririkenwe kwandikithia ana bao ni kenda bakomba kugunika na mbecha iji amu thirikari ibanyanyia iria murigu jobisi bakiorua batekarege gucokia ana cukuru baigwatetie ni thina ya biti amwe na aritwa baria barociandikithirie muthenya jwa iguru ni bacoketie nkatho kiridani kiri bakiuga bagaitia nkathe gikithomo na bububu gitana mbere nawe mubunge wa Igembe South John Paul Mwirigi na aratongereria mubango otajojo cukuru ya Mawa Girls na ariorite mwarimu munene atekenge ana ni onto bwa bisi mukiri onkonja na gutomenyithia nteto iji tukwintaleti eri skuru iroro ende aritone basiumirete kuromba ambasare na winge mutaratara yotethetwe na mbere mwiri oyembe nterese Igembe South yutongoretwe ni mubunge John Paul Mwirigi skuru ya Mawa Girls rira akiarina kwa moroto yowe nterese Igembe South ni ukeri kithomo na kinya kiromba arimu banene ba skuru kaitakara ana basoka skuru bakethira bakingwa no ntuba fee na bakethira bakinga ngasiari ende bethira baetera mutaratara yoyo ambasare yo kinyanira ni oburana bakomba kwitha baki romba mbecha bana obuibo tugomba kwitha tuiba bonde mbieira bakomba kwithira bakiromba kuringana na mbeu bonde at least omwana ambe kwitha akiona gantu no tukintu gatu kwenda kwitha tuikurinde ne Igembe South ni ana betu bathomi na kenda tutekethe tukiwa challenge kuntu kura kungi dairo tukwenda daira tukuria twanya tongui tuirwana betu babati kwitha bakithoma tutina athomi bibi bitumite tumba kwitha tuiskumana na mantu ya education na kwa tafadhali nontu inya babubwengwa arimu bonete thirikari titirite na mbecha na thayo twinawete kyombai maybe next month no twithe twikuona mbia hii ana betu bombe kwitha bakiaritini shukuru nara kuone primary school ni mutaratara yotethetwe na mbere ni mubunge wa Igembe Central ndani kele karitha yutongoretwe ni obisieke Mheshimiwa Kiswale kithomo nera mwaete kipao mbele nikienda kamiki Igembe Central wita mbere ekuyukia atu engia kithomo na ana bakuthoma kuma mwana onkia no monka olelu serious nikienda nyama kwamba kuona kithomo kuolete na murungu aramutethetie na mabura na buke ndato mata skuru ira abangiri wita itukwenda kwa shwana betu bonde onto bitwethire tutoke process ye that bakona bursaries kulingana na ofisi ya mheshimiwa aratwire weta mwana wa Igembe Central we ya kwithira ana ya kyathondeke ana atina bursary kinya ekia kwithira ka imbia kwenda otethwa na tethwa kukombika twakikize muno akwa na bursary kire aritoba ne bakwa bari na werero bokona bursary yogeirenge mheshimiwa gelinkatho nontu bwa kubanga o tuyagoyera bursary wa eringe twita tugero ture bursary thate kwa tuikani to asinyambia cia kugura tucoke nkatho muno nontu
kinya boto ambasare na ito wete kiasi asoka na tukawa mbesa tere ngingo tikitu apply mtu atumnyambia sasa kwa apply lakini thai mafukuma form moyolelerwa sibo bongo bate kuresi nyame yoriba kuringa na renga to thatu kiaswa na muthia aciari ni bakurombo cokia na boskuru na wete muritwa mwo watikana akiringa biashara ya bikibiki njirene no tukaita karaka watwa akethira kisokwe skuru turenda na bondo basoke skuru na aciari beitole muanga bathome thiana otevinge umekwaira mwana githomo Rimbasari kuonekana mwana athike lazidi akapula mbasari akona ngiri 5 mwana ora akathoma na ngwenda kwazwa aritwa bwanga muritwa 3 form 4 kana muritwa form 2 tukora sema ne ground ino na bigibigi weringa bonda bonda kana oro theri we mucio kimbasari wa itie na nduru ari mbasari si apply wa iko apply wa na si apply publicly. Kwa hivyo tutahakikisha by 26 wa musiari usoke mwana skuru wewe tu wasoke mwana skuru tutakushika. Nikiripotera Meru TV nde mwirio yembe beta mukiri onkonja nawe musiasa na mubiashara urenkuma egweta kaunti ya Tharaka Nithi na Kenya ngima ni mututigi Francis Kirero Matanka akaurukwa muthenya Jonarua akiaria mukaririgite wa kamiti mibangania mibango ya mathiko ja mututigi augite mwankana ndini bayibangite bwa kungana ne ukurukia mututigi na njira ya giteo. Mututigi Matanka akwire kiume kithiru akirikana gikukiawe kiumeni na thina ya nkoro ndagara wa iguna na gutuinyiria tio Gariba Tharaka na Ntori methirugirite bathiete na mbere kurumirwo ikeba kumana na gikukia mwana wa uri muringi biashara na musiata uri gweta Francis Kiambigiriro Matanka inde mututigi ntugunyarwo na kwirigiro kunoko gwake nkareni wandi ajekariga kaunti nini ya Tharaka South gijuga mbuge kia Tharaka kaunti ya Tharaka Nithi nara kuringana na Robert Njagi uri mutongori wa kamitira babanganagia mathiko mama akiwa kira gintu kiri tayari na kunenkanira mitaratara ere kathingatirwa irigira tukambiria misa yetu ya kunokia Mheshimiwa Francis ro kwambia gainya na nusu akianiria nkareni primary batongoretwo ni kanisa ya ACK na ara Mheshimiwa rathiaga Karen beringanite na kanisa kana bishop wa Saint Ino yetu ya Mount Kenya East okomba ugo bagitongoreria kiathokira na kuma agu tukwirigira nuntu kiatho gaki kinene tukwirigira mbai ta 10 ciogoro iro tukomba kuira mwiri wa Mheshimiwa ara wake mushi na ara tugetigiria antu pamo na family yake antu ngirie mwake bakuthunga kuthungira mushi kogu tukuria ananji tafadhali kiatho tukarikiria primary aba ingi batikomba kuthina ara mushi nuntu wa congestion ko tuketigiria antu ngirie mwake kere kerende kerage kweregero mathikoni mama akioro kumenyera into bya bitikori kwethura kerende nitaike manto matiuraga inkaromba wakaji baraba toro bona antu baba inge mono Pedro baba angete mono nuntu byathita bibi thegero bina mantu mainge mono baumera muntu namenyere thimu yake kana mbagi yake atigate nuntu kieniege ntureno yetu kewa inage ni bainge mono na kuri antu batamenyerete kuthie antoni baba ingi ko wakara kuumira ru umire we bangete kabisa na umenyerete kinya waya na kana kanini kagwate njara bwega ikenda turikie kiathi giki kia mwendo wetu muno tukamunenkera giteyo takirara karana kiona antu betu ba Kenya yonthe nuntu atirari mwana wanda na mugongo nuntu twendete muno lakini utiebwa kurutha katokera kwa kaji tafadhali baumire na tuthikirie service ira tukanenkerwo kuma rutha inya na gutiethirwo kwina thina nweriku kere mantoni makonene no karianti bombete kwithoro bakioro batikombe kwithoro bakireta mpagaga kiathoni giki na nonto bagitumie kugutigeri bakumagaria mwana wao na thire tabora gatwira no kirikiri anto bonde kwa hapa tumeongea na viongozi, tumeongea pia na vijana tukuje tuzike our icon with a lot of respect. Na kama kuna mtu ako na maswali ya kuuliza mambo ya chanzo cha kifo, sio kesho tumepata report, official report ya kwamba it was a cardiac arrest, but we still have some doubting Thomases. Wanaweza kuendelea kufuatilia baadaye, lakini kesho we don't encourage, we will not entertain.
Keribotera Meru TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Tharaka kaunti ya Tharaka Nithi rĩtwa Indagara Waiguna. Nayo thirikari kwambiria gukaria kana gakaeje. Mubunge wa Ikuru kaunti ya Meru Karambo Kairemia na rugurite mubango jua gukaria kana gakaeje. Kuringana na Kairemia ni ati mwana umweje na arikitie na kuriria burundene ya mugongo untu baria butumite bakaimena na kwambiria gutonyana na ntundu iteagirite. Murithi wa ba ari nacio. Women lepu wa Meru ule wikikeneja Madam Elizabeth Kairemia na rikiritie gucumeria na kwambiria mubango jwawe jwa kuona kana gakaeje na kokinya kone gakwigika rutene ruru rwa Meru. Would you want to have your own car mirrors or would you want to be my picker? Would you want to be picking mirror for me? And chewing kidogo? No. Mirror vile nilisoma ilikuwa inakuliwa na wazee walikuwa jioni wanakaa wanakula, haikuwa inauzwa sana. The life there was different. So if you really love mirror, you eat it when you are finished university and you are an old man, when you have your own things, or even a drink if you want to, but it's not necessary, it's not beneficial, because we do things that are beneficial to us. Madam Kairemia ambiritie mubango jo rutene rwa mawa politikineki ndene Igembe South aria arikite kuga mubango jo kathiuruka Meru yonthe na gutigira kana gakaeje kagukira kairi ni nyuma ya hantu kwithurwa baritie mantu ja kana gakari na gakaeje koraniria. This thing Stone was talking about homosexuality. She explained to you how it happens, but it just comes. Some people say, well, they were born that way. I don't know, but I follow what the Bible says. Be careful. Even if you have that problem, if you think you're attracted to another boy, you have a priest here, we have a pastor. They can counsel you, and I've heard of people who have changed. Let me not assume that you're all very clean, but be careful. Let's do the right thing. Tiena kweja na kirira gikinene gya gukira gikomba gutethia mwana ujo wa mweje akiambiria form 1 ndene ya mweri na juju na nikenda uturo bwao bugeta na mbere bugishinjagia. Unajua Mungu ukivumilia hata kunyima ile ni yako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukidanganywa na vijana, kuna wengine wanataka hata ukatae hiyo shule uende kwa mashamba yao ukawafanyie kibarua. Kwa nini unadhania unatachuna miraa? Ndo gakenda miraa. Antu baba Mungu akenda miraa. Kwa ngenda babu ngenda miraa munda wako kana bonde na munda bote shukuru boye de bole aya manele lakini oni gekera ngiri mana muko. Uko gatula kweta kana kirato no te kudamba no kinunka digino oketujambira lakini oni ndele nyomba ngeja mawa ngeja kana ito byagwa kana ka usema ngora muga ntongi kinyanga kwa tete tabya onte ukamatani ono ngake kwa na pika kugakwira itianjireu lakini pesa mingi unakula nilikundanganya ukaacha shule kwa nini wewe ni mjinga. Murithi wa banki ripotera Meru TV ku maja mirigoni ya Igembe mawa Ibwega murithi wa bana nteto cia murithi wa bana cio cigo toingira nteto cia turukirirwa narua no indi ukebaibira no ntenecokirite na jaria jari mangathitine nimbitagwo Nancy Ndogo. Rwembo ni njira imwe ya gukatha na kwaraniria na Mwathani Murungu. Zaburi 98 kamustari 5 iriuga atiri inagireni Mwathani ndwembo ciako mukumia na wandende na bumwinire na inandabia ndigi nyingi. Sitire sine morimo jumuduku yokorokete kansa na korona yoragete ndote goroba kanganana igakai wa baba koletwa mwenanie oko kwa rabani keino kamo
This is DJ Twishly, the turntable killer. Watanena na DJ Twishly ntuko chionde chia Jumatatu mwanka Juma kwambiria thaa ithano chia rukiri mwanka thaa mugwanja chia muthenya aja kwa Meru TV agegutarira turwimbo twa gukatha na kuthathaia mwathani Murungu ndeni ya mubango jo The Wave Show. Soy morillo llama canco buera bone te llama ya wen tu koya narua una muinga nani unamtafuta nani Jo tudhari maniru amwe Meru TV chionere mwanya. Solution Afya Cover ni ugitiri bukinyanite na bwako ne mubuko jwaku lyo tungata bwa chibitari bora ne bwa ateja kana amemba ba Solution Circle ugitiri bu bora jana gukurukira mutaratara jwa ureti bwa utungata Kenya yonde nya ni burunga maira ekrobari to kana rewa konanwa na mutino. Solution Afya Cover bari lungurwa Jubilee Health Insurance Limited aletwa jana ga utungata bwa mithembaije comprehensive cover, affordable health cover, provision to add household members to the policy, simplified onboarding process, covers newly diagnosed chronic conditions and inpatient, expensive cover for pre-existing and chronic conditions including HIV, AIDS and cancer treatment, inbuilt COVID-19 cover for inpatient, inbuilt maternity cover, and last expensive benefits. Kumanyamantu nkuruki turingethi mungu kurukera 0728787972 kana 0734321924 kana uturiungire Meru Mwalimu Plaza barabara ni agakoromone kana kirindu wangi chiatu chionde iriria kuinagwe nombe nyo tuandikira gukurukira email info@solutionscircle.com website yetu nayo ni www.solutionscircle.co.ke. Solution Circle, your ultimate financial partner. Oduna kiatho kia mbathidikana nwirigirite kugita kiatho no kiriko kiriana baku ba ukorobwa miaka 12 kuinama. Meru TV turiaja ni ontu bwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uribatara gutuma mbica intaramu cia mwana waku, tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ya kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja jatigakuruki 20 ni utukagemia kiatho kia mwana waku na akomwa mwago jwa muthemba agikongwira na chore na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba ije 0701 886 811. Meru TV chionere mwanya. Karaja kurina mambura twomenyaga twaigua maru kana rogoji na twona rurĩrĩmbĩ rwa ntogo. Ende bibionde ni bireketie na kuthingithuka na gukorokwa ni kagita. Nontobo Meru TV turiaje ni ontobo waku gutigira mambura jaku ni jago kinyera chore baku emwe kwa emwe gukorokera mitandao yetu ya Facebook na YouTube. No kwethero ni mambura jamorano, rachio, madhiko, mambura kanicha, birthday, pass out, graduation kana wekerwa dhombe kiria dhomi na binge kadhomba. Mambura jaku tukaje kiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka muthiana mari jakoguna mokojo wako. Neu tukagemia kiatho giaku na gukuwa mwago jwa muthemba ugikongwera na chore hamwe na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV chionere mwanya.
Chukuri ya St. Agnes Maregaturi Maregama ilithatu kuma town ya Mikindori barabara nene ya Meru kuelekea Mikindori. St. Agnes ni chukuri ya chonga ya kimadho moja Meru na kinya kinyangima. Na nande tukinya kile kinya kile utarajo mwaru jua CBC na Junior Secondary School. Chukuri ya tutu na Arito Boarding School na Discoras na nyatu na Arimo Bakongana. St. Agnes tuna rere ya gaba anda na beto konogo kadhe bate irachine. Ujukani ya January 2023 kile Junior Secondary School PP1 mwaka klasi kia mugwanjane bwetete na mbere. Marije to nja kuganira mubuko jwaku. Kuma yamantu nkuruki junge chukuru kano tringe dhimugu kurukira namba ije 0725977114. St. Agnes School Marega. My education, my life, my future. Oh my, mwago. Ati sina hiki sina kile, siridiki kasi ishirunda kile. Mwago ni